Anya laki din! Nay, kasla ni sungak matiag pukpukaw iti saan unay nga dayo anak ko. Ungan pa'y sunga. Tawanan pa'y na sunga. Oras hindi pa naturog. Amadakit din nagpupukaw. No, sino ti lumaban rumar? Ala, Salbag kayo amay. ay, No siya! Awan ka po dang gawunak tumas. Mariusep. Net, ipigpig sana ti pukaw na. Ay, ti awanan pain at talaga dayja sungak. Kanayon latan akasta ti aramid na. Unngaro nanang, ilagbain. Nakaw! Tunggal mabartag. At datang agpukpukaw. Unamlano ka baalan na amin at at tao. Nakalaslas tugkat supot man. Day tangarod ka. Lastog na amin alastog. Ngam supot mo ti awanan pain. Inton kwan, ibagak lang arog kang kwan ha. Ha? Paminsan pa ya talaga nanang. Ibagak ko nagtumay. Abay ti ko nanang, kit mabuti nga. Oho! Anya laki din da dya sungak asupot. Anya matan ni sungak. Nalabas matan day nga aramid na. Napalalwan naman ati nagbarta kay dirabi. Iso day jay, nagpukapukkaw manen. Di nga tamabain itikas nga aramid na. Ado matan atat tao tinang bagbagakan kwa na. Ngam awan latamot ti pagbaliwan na. Agbaliw ay ang amin digas dyan nga style ti tao. Kat saan? Ay una yan. Jak nakaturturog idirabi Gapo iti panagpukpukaw na. Oras siya nga rod bakit? Naimbag kumamat ano apagbiit laeng. Ngam saan mo tanagbayag nga agpukpukaw di taigid ti kalsada. Anya lakit din. Bayam, nasyak tuman timang bagbagakin ko na. Barang nga tatenggan na. Wan man lakay, sana bali ta agkumpari kayo. Saan mo't siguro agumurakan ka no bagbagaam. Pagsayaatan naman. Itata nakariingkan. Rumwar ka. Taing ka manin agpuk kapukaw di ta kalsada. Una yan. Bigbigat pa lang bakay. Ako ka man ay nyalaki. Asino kumatisaan ang makaungot iti kasta nga aramid mo? Salbag kide. Anya? Kunamla no naturad ka. Saka laging tuturad mat no nakainom ka. Aging tuturod man nga ibagbagam. Naturod ang mga talaga. Una. Apa? Anya? Or-orayek arumar lagi tinaglalastog akaruba idirabe ay. Awan damay. Nagtakro na kidi Ni, pasikapay lang ti adaganas nang agsaw iti kasta. Kaya puno mo tibagbagak. No naturod ako makas kanyak idirabe ay. Akarkaritag ida. Di rimorda ko nga. Ay, tsak amukan ka sungak. Day tala kinalaslastog mo na mabartag ka tinagado. Yaman mo. Ikalaagbain ka dagiti tao. Anya? Sigamat pare. Apay asino launa ti karkaritom hindi na minsan arabi. Ha? Pukaw ka matapukaw. Rabi ipay pan naturog mo. Asino pa'y kumangay? Nung sana dagiti karuba, naglalastog paray. Salbagda kay di amin, Anya? Mamamuti rumar, oray may isa. Takro da mga gayam. Ha? Sika talaga pare. Saan ka kumamata kastaa? Inton kwan, tinutupan da ka. Awan mo na. Tutupang ngay bagbagam magparentawn, Awan din naturid amang labang kanyak. Lastog na lang. At aga daw. Mabutang na. Ti bagay ka maskula daw. Masal. Pailang pinarwar ng dakilain. Masal ko naman. Anya? Kaya't mo asawan pare, dahil taki na maskulado ti bagim ti karkarit kan ipampanakkel mo? Ay, siyempre. Ati. Iyak. Iso dagiti lastog akaruba paray. Lastog na lang ti adaw. Kinapod na. Mabutang na kanyak. Bakla namin na. Ayan niya laki iti. Kukulada! Nasaya at tanagranata si kasyungak. Ha? Syungak ang mamartag. Ninahan naman. Pudnomot. Ngamday. Pangaasim man, ta saan mo nga ulitan ti inaramid mo, di na minsan arabi ay. Ha? Ado, ti kaaruba nga apiktado, gapo iti panagpukpukaw mo.
Imbes nga oras ti na nangam si kamot. Adda ka di ta igid ti kalsada nga agpukpukaw. Kaya't ko nga ron, nana. Apay nga minaya. Aniya? Karkarito ka talaga na kitilastog akaruba, nana. Lastog akaruba kun kunam. Kat sikan sa laang matilastog dito ayan tayaw. Ni nana, mate. Sana nga agkarait no saan daan naglalastog. Anyala, unay mo dato yung nanan. Ayak! Abay siyo nga. Talagang nga awanan tinabat-bati abain mo? Anya ka di maninday ta klase ti saludsod. Ay, bakit? Bigbiga man unay. Di pa'y nakakapiti tao, kin nakamulumog. Da ka man sumanaaw. Aniya? Bain nga ibagbagam ka ang matidagas nga raramid. Agasam man, idinaminsan nga aldaw, ni Parim Anton ti may dito'y balay. Binagbagaan na ka. Sa idikalman manan, ni anti mo na manan, tinakisaritakan ka. Kanya kumangay, man ano ngay bakit? Ay na, talagang awan, tinabat-bati abain mo, salbag ka. Nagado ka nga. Bagbaga ngay, bagbaga. O naman, ibagam kadakwada, tadagi tilastog akaruba, ti mapanda bagbagaan. Saan ka asyak? Ay, Jack, amukan ka. No, pare ko dati pa nagpukpukaw-kaw, tunggal maparte ka. Ay, kaya iso dati umakari ti pagtaangan. Unay mo, nagsimpal astat, unay. Mapandalatan ni Jibakir, ano siya, kung ululimag ijay. Mayat din na ulimag, salbag. Kinapudno na kumare. Siya kun na talagang asawa na ti mababain kadagay ti amin akaruba tayo. Ay, kat uri asino mata, kat agbain iti kasta nga aramid ti asawa. Anya lakit din. Kanain kumot abagbagaan, ngam awan lata. Lastog na lata tinagado. Ay, una yun ti asawam, kumare. Konsumisyon at talaga. Naku na mo na kumare. Agasam man, binagbagaan pa nila kay mo, ni Auntie Mona. Kansyak nga asawa na, ngam awan lata. Jack mo, no adda pa nga tanamnaman ang agbalbaliw. At dalat tanamnama, kumare. Basta bagbaga amlat ta. Saan ka mapukpukawan itinamnama? Addan tulat ta. Ay, makauma matan kumare. Nauma ako na itikas di nga aramid na. Makainom labasit. At datan nga agpukpukaw. Ako namlano kabailan na amin titatao dito lugar tayo. Ado nga ruden ti mangmangag nga agrekreklamo kontra kankwa na, mare. Nang ro na dagiti mabambannog nga aggapoy ti trabaho ang makainanamot ko ma. Awanan kumare. Isunsa at talaga ti kababalin kan katatao na. Nasabat ko, hindi na minsan nga aldaw dayja asyungak. Binagbagaak ng awan lata. Baribar ti panagsungsungbat na ti awanan bain a lalaki. Talagang awan ti dingkin na sa o. No, asino man tinatulad kita lumabang kanya. Rumar kayaw, tagarambol tayaw. Aniya? Ano po? Speaking kini Syungak, ang damanin ditang agpukpuk ko na lang. Alas 11 tirabiin eh. Aniya laki din aya dayja a lalaki. Nakasla daram di pagi, nay, may katoy. Inton kwan, tutupanda tapag nakman na lagaraw. Rumor na kita nalastog. Urayan kayo rito yung kalasada. Urado kayo. May saklain. Nana. Kayo, hindi kaputan maskularo nga bagay, kaputan yaw. Ala, Ay, so ako limong kailatan. So, pag kayo amin doon, magkalatanggi, magbagiyaw. kanyat ko na nana. Kaputan kayo. Kabutang tayo ano, timaskulado abagina. Iso matipukpukaw na. Paiman, tasak man timapan ijang balay dahin tunpikat. Ha? Wala na, mapana ka talaga. Takitag man tilaban tibagpagana maskulado. Ay! Oho, jaklapat siya. Ne, mapanak pala ko may balayo. Nga madda ka madgayam dito eh. Si Kasyo nga. Ha? Nabarte ka pala eh? Ha?
Apay, adda ka din na padangay bagam kanyak si ka bakla. Anya? Adda nga rin ikatang ko iti arak. Apay, anya pare ko mo ya, hoy. Apay sika, naglastog ka. Kasta unang lastog mo katsupot ka, Mat. Anya. Lastog Ay. mo amin na lastog. Ngam saan ka mat anak ugit. Gabuta mabutang ka. Ha? Kunamsa na jak mo. Oho, salbag ka kigi. Hoy, mabaling ka din nga tal na ka. Kita amot taglawlaw, Adata dito tirsina nga mong kasakin, hindi bagbakam na ganong tao na yun. Apay, mabayin ka amaamuan da asupot ka. Itaulitan na, ital na. Ay, ibagbagak ka na kayo karuba. Unay mo na. Naglastog ni Syungak ngam supot man. Hoy, una yan. Ay nati bagbagam amaskulado abagim. Nga ibagbagam pa akabutan kita tao. Iso nga awan ti mayat alumaban ken ka, Syungak. Maskulado nga ibagbagam. Kasan ka mat anak ugit. Anya laki din ko nakmanan. Supot! Tawanan ba'y nagaray? Agyaman, ta, baklang. Tano saan ng mga ano pinasubsobak, tawanan baing. Oh, apay anagawid ka kasta. Anya ayamanan ti basol da yabaklakan ka ta pagpupungtutan manan. Ay, intong kwan, iramida kita apan. Tay pakat ko yung kalsada. Tapno malay ti apan ka, kita mantilaing na. Anya? Nagadumot nga imbagamon. Salsalud-sudak no apay ngam saan mamot nga ibaga. Ikakman iti pagnakman na rin bakla. Sa ngagpampanunot. Nagsakit tinakam ko kong kuwana. Oh. Ha? No kasapulan nga pakatak iti apan. Tapno maagasan ti sakit tinakam kaw. Aramidap ko naktumay. Nyalaki ideng. Nagado nga imbagam kunakmanan. Ngam ala, aramidam man no agpaiso ka. Salbag ka kay nga asawa. Ikawin na! Ay, jak man amo kumari. No anya launay ti pagpungpungtutan na kinibakla. Makakatawa man, kumare. Ni, taapay kumari. Amom ka din no inya't makagapo? Kat numapan ko man ni bakla ijay balayo idi kalman. Mapan na kumakanubagaan nila kay mo. Gapo iti panagpukpukaw naman ng idi na minsan arabi eh. Ngam nakita namat ijay tersena ni bakit magda. Iso abi nagbagaan na ijayan. Anya? Imbaga na kano anaglastog ni Syungak. Karitin na amin, dagiti karitin na. Ngam supot mo't, saan anakugit? Anya? Imbaga na dayta? Wen kumare, naibaga na iti kaadwan ti tattao. Iso akas taunay apungtot nila kay mukan kwa na. Ay, kamaudyanan na. Naibagamot lang ni bakla. Barang man isukit di ti pagbalbaliwan na. Anya lakit din. Kunaklakit di ano, makaungat ka matkin ni bakla. Ay, saan kumare? Anya, aga po ang makaungatak kat pudnaw mat asupot. Ano saklang ti awanan bain. Salbag. Amo ko na pay akas taunay aguram kinibakla si Kasyungak. Napangkamanan na kichismisay, may sakaman. Alaman, itang adag kasar dito'y barangay tayo. Ado arak ijay. Ingka manin uminom. Agbarta ka iti kas taunay. Kalpasan na, mapan ka manin agpukka-pukkaw ijay kalsada. Ay, yak kaya rin to uminaw. Iti ka ano man, pulos, jakon ramanan ti anak ko naktumay. Oho! Kunam lang, daytaga putan na amuanan dagiti tattao tinabayag a sekretom. Anya? Ngampod no, matimbagan ni baklakan ka, sana ya. Ibagam akabutang da ka dagiti tattao, gapot na nagdakkel ti bagim. Maskulado. Ngam kinapod no na, supot ka man. Ay, exerding ka man. Unay mo da. Sopo mo ti magbaka mo. Ni, kita hamkat makaungot ka pa'y. Nung awanti na siya ngay bagam maguli magkalatan. Nung saan ning kaglaba? Aruti mo rin. Saan ka day ta? Lumanabig ka rita. Supot-supot nga unay mo dati. Nasusar mo ba? Ti ko namkit de. Matmatay ka, nitibain ka po iti pan nakabuking mo. Salbag ka. Naglastog ka.
Nga mabutang kamot nga ron nagpakugit. Isuasupot ka. Ay, si kalaang tilastog asupot. An-anusan kalaang kunak manan eh. Ananusan ang kaya mo muso sa ramay. Una ba? Nay, kasla makapaikawa ita. Ha? Api ang makapaikawa, nana. Itaman pa'y nga awan ni Sungak ang naiwara dito, gapo iti bartak na. Ay na, namimpinsanin ang nagbalbaliw, nana. Ha? Agyaman akit di akin ni bakla. Gapukan ko na kat saanin nga agbarbartak nila kay ko. Kan kang runaan na, saanin nga agpukapukaw di ta kalsada no kasi asumro ti bagtit na. Aniya, ay kasta ka day. Uray anyat aramidak apamagbagakan ko na. Pulos nga awan ipangag na. Tagayam, nila ang bakla ti makapagbaliw kan ko na. Aniya kayat mo asawag. Nang rugay ti imbaga ni bakla ang naglastog ng supot mat. Ay na! Kasta unay ababain nan arumwar. Iso nga adalatan ijibalay minana. Ay oo na yan. Iso lagayam da ita ti makapagbaliw kan kuana. Wan na. Ti kinasupot na matgayam ti mangikat iti kinaarang na. Anya lakit din. Amom Sungak, adon ti tattawa mas daaw, kan maikawa da, atong galadapas kan kat awan kan nga agkaywara. Anya? Imbagak adi, nga iso asaan kan arumrumwar, amapan uminom, kan agpukaw, kan agkaret, di takalsada, gapo iti na ibaga ni baklakan ka. Okay ti sa bamoy di pek. Kat pudnomot, saan aya? Anya ka mo tinamin. Awan pa'y mo ti panangisaki mo kanya nga asawa. Ni, anya nga awan nga ibagbagam, kat namin anong matan a binagbagaan ka, gampulos nga awan ti dinangag mo, salbag ka. Isu apagyamanak unay ni bakla. Gapoy ti naibaganakan ka, nagkaro ti lastog bungom supot ka mat, nagbalbaliw kan. Sang kadaguli mo data supot, usarim mo unay. Tangiwa mo. Ay na, saan pa inaladaw ti amin Sungak? Mabalin mo pa iti mapan agpakugit. Iti kasta, marunaw manan ti bain mo kat agsubli ka manan iti kinaarang mo. Salbag, anya laki din. Nakulbutay, nasakay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nabartag ka manen, manong amansyo. Sa dino tinaggapuam. Sa dino kumabal. Idaili mo na. Inaldaw samot nga agpaili ka. Naimbag man, tada kwartagas gastusam. Wah, anda. Sakpay ko naman. Imbis nga idulin mo ti kwartam, tapno adda igatang mo iti masapsapul mo. Saan mo taarak mo ti pangpangrunam? No si bibiyag pa iti asawam, sigurado apagsasawan na kadayjay. Basta talaga tibiyag kamsak. Masapul kang indoy tayo bat. Oras ang paminsaya. Ang lalaki din Sobramat nga minday ta panagin-enjoy mo. Tay kunada nga rod, lahat ng sobra masama. Saan samot nga amo ti anak mo ti kastangar aramidem? Wah, saan lalaki din kabagis. Amok na naramidak. Ha, sana masapul ang mabuwan nido. Wah, awanan sa ibagam. Mapalilan sa gawin. Ha? Agkapitayo pa, yan ti Sisil. Agyaman aklaunay, edo ka anakan.
Anya nga minan ti gagara man ti. Imbayak, tanapatag ti ibagakan ka. Amom ka de, ti araramidan ni tatang mo. Ha? Apay ni tatang antay? Inaldaw amabartag. Jak amo, no sa dino ti pangalalaan na iti kwarta nga igatgatang na iti arak. Anya laki din ni tatang. Inton kwan, ibaga naman nga danasakit iti bagina. Day tangarod, kaanakan. Mapan mo bisitaan ni tatang mo tabagbagaam. No siyak akabsat na, di nak matipangag. Masapul siguro a pagsasawam sa agnakam. Tatang, umayak man. Anya ti gagaram. Nadamag ko nga, barbartag kayo kanaw, isong imayak. O sino mo din nakadamagamit ti dayta? Ni Auntie Cecil ah. Oh, anya laki din ni Cecil. Indaro na pala ang kanga. Kitnamnamin sa laang mo dayjay. Napagbalinan niyo pa ilang nga ulbod ni Auntie. Panghasyo ah tatang. Nawan ti daddo mga ramidin niyo. Maturog kay gidi. Sana tila papapanan niyo. Sana gaputawan ni nanang amang bagbaga kada kayo. Kitag subli kayo manan iti sigod a bisyo yaw. Anya laki din. Adda ka matgaya man lakay. Kasangsangpit ko laang bakit? Kat, kumusta mo't ni tatang ijay? Nagsuker nga raw, bakit? Nakitak ti ado abuti ti arak iti balay. Sa bali pa'y manan ti arak iti inuman. Ay, ang nangalaan na nga iti kwarta gasgastusan na. Ay, hindi ti jak amo bakit? Di namot nga raw ibaga. Una yan ni tatang. Di na panunutin si salun at kin masakbayan na. Jak amo na niya ti adday iti kapanunutan ni tatang. Jak amo na niya ti adday iti panunot ni tatang. Saan na mabagbagaan? Bakit? Cecil, ading ko. Cecil, umayak ba? Anong amansyo? Nan-ano ka? Anya ta nakasako, abi nagkat mo? Ay, mabalin ti makipakan. Na, apay, awanan ti bagas mo. Naibos nga rutan. At datiin na po'y, isuna laeng nateng ti sida. Awan na tuba. Ay, anya kalakit din manong. Si kalang arudan ti makipangan, agpili ka pailaang iti sidaam. Mala, mangidasar ka makaro di ti kanak. Mabisina launay ka. Sa dino ti papanamaya, badom samet ta nakasako abi nagkatmaw. Mapanak iti ayan ti anak ko kabagas. Pinapanaw na kami nun ti nangilakwak iti dagak ang balaybe. Anyat ko nam. Inlakom ti dagaken balay apag nanaedam. Huwag, kabagas. Ay nagloko kan. Isumat lagayam nga adu ti kwartam. Naibos nga rin ti bayad na, kabagas. Ay, talaga adi ka agpampanunot, manong. Asino tinangibagaken ka nga ilakom tinakaysaadan ti kalapaw mao. Puuna yan ti kasta. Eh, anya tayo tayong sako yo tatang. Dagiti kaus ko, anak ko. Sa dino ti papanan nyo aya. Ay, kwa? Ay, mabaling ka dito makipag na dito yung balay yung anak ko. Apay ti kalapaw yung ay. Awanan. Sabalin ti making kuko iti kalabaw. Agraman daga anak ka isaadan na. Anya? Ay, hindi kay maawatan tatang. Inlako ko anak ko. Ha? Anya laki din tatang. Apay nga inla ko yung ti kakaisuna adagayong ay. Di yung pa'y mo't impakpakam mo kada kami. Ayan tinaglakwan yung ay. Awanan ah. Di tayo subyan tinapalabas anak ko. Sambod lang na may suble. Wen angam san mo't anasaya at ti kasta nga inaramid yo. Ayan nga ti bayad na. Naibos nga rutan. No kasta, bisyaw tinangigastusan nyo, itinaglakwan nyo. Nailaw anak lang anak ko. Anyangan. Ay, mabaling ko tiyag na dito yung balayaw. Ay, kasaritak ko muna ti asawak tatang. Saan ang mabalin na siyak lang, tagdesisyon.
dito'y balay. Kan anya di nakasako a binagkat na. Bado na dagi jay bakit. Anya? Inla ko na mo ngaminan ti balay kun dagana. Kaano pa'y? Hindi na palabas sa tawon pa'y siguro Iso akayat na ti agnaw dito'y balay. Tawanan kwarta na. Ay, naglukon ni tatang. Kahit, anya ngay bakit? Okay lang ka di king kang agnaw ni tatang dito'y balay? Ay, katwanan Awan mo't sa bali apapanan na. Tagmay-may sakamot nga anak da iti day dinanang. Ni, anya aramidin nyo dito'y kusina, tatang. Gadi mang angot ko. Ha? Ay, tay inlutok a pangaldawan tayo, tatang. Sinigang nga babon. Gusto ka dahil. Wen, numabisin kayo, mangala kayo laang iti plato yu, tamangan kayo. Huwag man nga raw at mabasi ng launa yun. At dain na po'y iti lamisaan. Ang yaman ang launa niya. Sige, panawan kayo pa'y. Saan pa'y ngamin anal Pastor Aramidak ijerwar? Da kayo matan ti makaamu-amangan. Itlog man, Mari Carla. An-anwang di itlog, Mare? Isulaangan ati si daan mi kadagiti ubing, Mari. Kat ti karni aginatang mo nga itay. Ay, hawanan, Mari. Kinuntrata damutin. Kinontrata? Diyak maawatan ti kahit mo asawon, Mare. Inibos ti rawat akatubangak, Mare. Anya? Nabaulan na nga inibus ti may sa kilo a karnit baboy? Un, Mare. Awan matan ti karni ang makitak. Sa baulaangan tinagbati iti kasirola. Ay, oo na yan. Rawat mat gayam ti katugangan, Mare. Un nga rod, Mare. Sa anak mat nga imot iti panagkunak. Ngam nalabos matan ti kasdi nga inaramid na. Sige, Mare, mangtad ka mangki di iti itlog dita. Isupay laang ati anusan mi asidaang. Anya ngay nga rod. Anya laki din. Kumusta matan ti biyag mo dito'y manong amansyo? Ay, bayat sa kabagay so. Lumukluk magkabayan. Wala. Kasar talaga nun naimas sa kanayon ti sila. Naimas magpiman, ti luto, ti manugang ko. Ay kat nasaya at nga rod ano kasta. Ay wan gayam, adati inyag ko anateng kan prutas. Kwarta ngay. Awan itid mo. Naa, ad-adwam ti kwarta, kat saan kamat nga gasgastos dito'y. Usto nga minan ti bisyo, kabagis. Day ta bisyo, tinakay sagmakam. Isong agnakam ka kumamatan. Kano adda mabalin mo apagtrabahuan dita. Agtrabaho ka, tapno matulungan ti pamilya ti putot mo. Mangantayon, Risa, bakit? Ay pam nagiti ubing dita. Wala kay, mabit lang. Ay sus, anya laki din. Awan mo tinte adobo asi dami ko ma. Tatang! Tatang! Apa ka na? Umay kayo mampay dito Anya na guys. Anya tiba kam edaw. Ayan nga ti adobo asi datayo. Nay, kunak laki din nun nangang kayaw. Apay, sindayo amin. Kamu ka nangang kayaw. Anya laki din ni tatang. Ha? Tunggal da kayo ti umununa amangan. Maibusan mo ti kabalayaw. Sorry ay. Diyan mo ngamin ang buwasang kayo panangat. Mabisinak unay ngamin. So, basta nanganak lata. Hindi na nakita kasi da. Unayin ni tatang. Agasem nga na dyan. Nabailan na nga inibus ti adobo. Bakit? Kano idi pa'y akas na ti aramid ni tatang lakay. Talaga arawit.
Saan laang anam na minsan nga inaramid na tikas na. Ay, yak mo. Diyak mabilang no namin ano nga inaramid na tikas na. No daduma, uray ilimeng ko, mabirukan na latamit. Sa anak nga imot, ngam sobra mo ngaminan tikas jay. Di na amo nga ibat yan tikabalay na. Dayta ti jak kayat ken tatang kahit. Kasaritam ipalawag mo anasaya at kenkwana. No daduma, mabainak mo't ngaminan ang mga ibaga kenkwana. Ta ang mga no panunutin na nga imuta. Kitain nyo manin ta si datayo, tatang. Ah, Amangan ko nak, no kontratahin nyo manin. Saan kami peanangan? apay akas tamot ti bagbagam sa kaedo. Kaslasandak mo nga ama no kastalag. O no, nasakit tinakam mo. Talibre ti panagnaid kan makan ko dito balayo. Saan nakasta tatang? Tikayat ko laang, ibat yan na kami mo titisidaan mi Kanayo mo ngamin ngumun, una kayo amangan. Kun ibusin nyo mo timasida. Saan ako namangan? Kukayo tayo lutayo. Anya? Nakaimot kayo launay. Nay, sa dino ti papanan nyo tatang. Insa ko yung mutin, nagitigamit yun. Pumanaw ako nito na ito ang lugar. Anya laki din ayan ni tatang. Saan ka mga rabrabak? Talaga pumanaw ako. Saan ko ay pilit ti bagik dito? Sa dino nga rin ti papanan nyo ay. Makamuditan. Ay di kaya aramid man tatang. Awan ti imbagami, apumanaw kayo. Awan na. Ngam nasakit mo ti kasya parang sasaw kanya. Pinalagipan kayo laeng, tapno intun sumaruno. Kit amuyo ter aramidin nyo, tatang. Wow! Oran na pa si bagbagam dita. Pumanaw ak lata. Pero yun. Anya? Limabas ti katugangam itay mare. Adamot imot na anak kasako. Sa dino nga iti papanan na. Pimanaw, tagimura mare. Anya kumati makagapo agimura. Kinasarita lang nila kay kung may papaniti si dami. Isumot tigimuraan na. Anya nga iti ko na nila kay mo. Di yukot ay aywan tila kay. Saan pa ilang tapno maamiris na tibidot na mare. Nubaybayan mi ngamin, ang mga nudi na baliwan ti kasdi nga aramid na. Kasano mga ngamin, idi adda kwarta na, tilanap na panan na. Inla ko na tidagakan kalapaw na. Saan nga amo ni Edo dayta? Sa ita, isopay lang ti kasta. Sa bagay mo't kit di Narigat mo't lang ti agul ulimak no daduma. Pag naunak pa man, ito'y balayo. Kabagis. Apay nga adda ka manan. Kunak man numayat ti biyag mo ijay ako nam. Kita limok magkapayan. Makapaupay na mga menu na duma. Anya tinakaupayam aya? Nakaimimot naman. Anya? Dahil katipod na. Ora ni Edo ng anak ko. Naakaran mo taniti kinaimo. Awan matan ti prito abangos nga ingkabil ko dito'y lamisaan itay. Oh no! Ay, kabagais! Umay ka mampay! Apay ka di aya. Hawanan ti adwa sa ludsod! Basta umay ka! Oh, turbo ka lang unay mo diti panaturog ka bagay. Apay ka di aya. Asino tinangibagakan ka nga ibusam ti prito abangos? 5 apiraso day jay! Sagay sa tayo kuma! Ay, ka. Sinda ko na. Sayang kami no mabanglas. Naa, di na kang pinanunot mait. Anya ngayon ti si daan mi ita. Tiamok kami nalpas kayo na langan. Anya lakit din ti kastamanong. Rawot kamat gayam.
Amangan matno day ta kinarawot mo ti makagapaw. No apay ako nam nga imutan da ka ti manugang ken anak mo. Wah! Awan nagdumanyo ti Dadya Arisa. Ay, saan mo't ngamin amabalen nga ibusam. Nagalas ti kasta. No sika ti umuna amangan, ibatsyam mo't at ikabalay mo. Kano adda ti mabalin amay tulong mo kadakwada, aramidam, tapno maragsakan damatken ka. Masayaot mo tinagawit kayo tatang. Sa dino tinagkapan niyo. Iti ayan ng Team Cecil. Kahit anya nga ti plano yo ita. Agsubli akong dito balayo. Saan ang nasakit tinakam yo kada kami nga agasawa, tatang? Sa anet. Anya ko matipagsakitan tinakam ko. Kat bidot kumot dayjay. Sigurado kayo, tatang. Wala. Nagpilis kayo nga ro din, tatang. Tamangan kayo. Nalpas kami nanangan itay. Mala, mangang kayo. Una yan, no kaanumat nga ado ti malabaan. Nadadaal pa'y lang mat ti washing machine. Ay, Ada ka di pare ko, Teresa. nadadaal sa mat ti washing machine, tatang. Di mat agtayagan. Kita akban. Abangan nung matarimaan ko pa. Ha? Amuyo ti mang tarimaan, tatang. Ipadas ko, siyak mo lang, di mang tartarimaan ka nagiti appliances, ba? Hindi si bibiyag pa, na dilanang yaw. At dati tools ni Edo ijay salas, tatang. Ang mga nukasapulan niyo. Wait, irwan mo na ko. Good job kayo ita, tatang. Ha? Tinarimaan nyo kanumot ti washing machine kung nani bakit ka. Wan, pinagpraktisa kitay. Da kayo kanupay ti nagluto iti pangrabyan tayaw. Ay, wala. Napluan damot ti serbek, iti na ito'y abalay. Mabisin kayo ka day. Mangidasara ko niti kanin tayo. Nakaidasaran ti manugang yaw, tatang. Ay, ang gigitan tayo karoon na mga na. Ang mga numailawan man na tao, may musko ti sida. Ang lalaki, dahil... Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Manganan ba kay? Ala, umuna kayon amangan lakay. Ayabam ti anak ta. Ha? Apay, saan ka pa amangan? Sa anak pa'y amabisin. Mangan kayo latan. Anya? Age di takman pa'y iti video nga ipost ko. Ado ti video idi na minsan nga aldaw ang nag-record kami iti anya lakit din ken gasat iti biyag. Agidit kanto ka, ti kalpasan ti panangan tayo. Nagluto akpay mo't iti paborito yung asidaan iti anak ta. Kasta ka di, malangarod. Ayabamon ti anak ta, mangan tayo nga rodan. Nala, umuna ka ng kusina ba kay? May sagana kung di makan. Dayjay mat ako marik abakla. Kanayon nga agsend iti stars tunggal adda i-post ko a video iti panagdrama mi. Kit maayatan mo't amang buy-buya ka nagiti content mo, bakit? Iso ka na yung agsin iti stars. Ay,
Ado dagiti maayayatan amang buybuya iti content ko. Ngam addalat tamat ti mabisbuisi. Anya? Asino ko mati mabuhisay? Kat amin mo't amakit-kita nga kumkomment iti pusmaw. Kat nagmamayat mo ti comment da. Adda di ta kaaruba ti mabisbuisit kanyak gapo iti content ko lakay. Anya? Jak manam mo. Awan mo ti dakas nga aramidag kan kwa na. Ngam mabisbuisit tunggal agpusa. Asino ay adayta? Ni Gurya Agasa man, tamapan na pa'y ibagbaga kadagiti kaaruba feeling vlogger kano. An-anwak nga taya. Agpupusak laang matiti content ko. Di ka latta baybayan. Bayam latta ka di asumana o. Mauman to latta. Sa bagay matkit di Awan ti mapasama ano bang pansina. Kami ti oras lagi ti tattao. Kan banag nga awan magkaskan na. Baka anya laki din. Ay nasaya at nagranata, kumare. Oh, kumusta nga eh? Madam Vlogger. Si kakit di mo't. Vlogger nga ibagbagam mo't. Ngam in fairness, makaparayaw mo nagiti content mo. Makakatawak na tanong ka sadya amalidlidaya. Nya? Katuan, tunggal malakip ko ti amin, alagkadkadoan mi iti kayan ayat ko aso makabilang bahay. Ay na, agluluwa akmat kumare. Ngam na mabuyak nagiti content mo. Makakatawa ak man. Nasaya at no kasta, kumare. Iso nga'y tultuloy mo ti agaramid iti content mo, ha? Uwan, kumare. Iso ka pa iti sagbibinting ang maururnom. Ha? Naimbag lang adda igatang iti kape. Oh, katuan mo da. Rumbang lang a proud ka, karagidar aramid. Karagiti sursurat mo kan iti voicing mo. Katuan, mare. Uray sa anak analaing nga agdrama, ay kat i-post ko lang tamot, For content purposes ako na tidaduma. Anya lakit din. Oo na yan. Makauma akit kitaan. Big-bigat pa ila ang agdaydaya mo dom kasi kagurya. Kasano mo nga minana. Kada scroll ko iti Facebook, nagiti awan share bina content ni Marta ti lumablabas. Anya? Makauma abuy-buyaan. Sige akit dimet gurya. No siya ka magbuybuya ka nagiti content ni Marta kat marayray awak magkait. Kani siyempre, proud mo ta ni Marta amang i-post ka nagiti sursuratan na tanagbanugan na may. Anya ngay kumati makaparayaw iti content na. Nagboring nga content. Awan lakit drama. No saan nga niya laki din gasat iti wiyag makauma kunak tubag. Ay unay kan gurya. No kunam amauma ka kan maboring ka abuyaan nagiti content na. Apay maminano lang ay ati magi-block. Sika talaga. Ay, black konto talaga nana. Maumuma ako na talaga mangbuybuya iti content na pasigmot a nonsense. Anya, ayapaw, ti kunam kitday, umapal ka laang kenkwana. Anya nga umapal mo't nga ibagpagayo nana. Iti kinado ti vloggers ang mabalin kong apalan ni Marta pala ang mat nga agbibisin nga agbalin na vlogger. Kunam lano nagmamayat ti content na kat saan mat. Anya laki din. Sika talaga, Gorya. Awan mo ti dakas, ti panagkon-content ni Marta. Ngam no apay nga adu ti may bagbagam kontra ken kuana. Nagalas nga raw dagiti kon content na. Nonsense man no para kanya. Oo. Iti kinado, ti mga appreciate iti content na. Sika laeng ti mang babas ken kuana tapna mom. Anya? Ti kunam kindi, umapal ka laeng ken kuana. So nga instead of bashing, ag-content ka kindi. Tapno adaman, ti pakakumikumam. San ka tatay tala, mangdadadaw li di pada matao dar aramidam. Hoy, for your information, sa anak nga agbibisin iti dolyare sa niya, akas kan kwa na. What? Ado ti mabalin nga pagtaudan ti kwarta. Iso sa anak nga agbibisin nga agbalin a content creator kuno. Asaan mat nga ron asikat, salbag. Ibagam ti ibagam. Basta siyak, suportado akin ni Marta.
maray-raya awa ka dagiti drama a content na. Awan bibiyang ko na nyaman dagiti maibagbagam. Ay na! Nakaragragsa ka talaga lakay. Ha? Tapay. Kita da ito maalak matlaangan ti damo asweldo iti Facebook. Apo ah. Kat manuay tinuurnong mo a dollars. Bakit? Manipod ng rugi ak nagaramit iti content ko aging gaita. At damat ng $306 ang naurnong ko. Nagsayatan nga. Naisan din iti PayPal account ko, lakay. Iso nga i-transfer ko matan iti Metrobank account ko. Ay na, nakaragrag sakak man. Nagbunga matlaangan dagiti bannog ko. Ala, bakit? I-transfer mo nga raw dahil. Mapan mo to matan i-withdraw. Mangtid kamot iti bala to. Ay katun, alakay. Day talaga yan. Oh, si kamad gang Korea. Nagsapa ka ngayon may dito balay. Wan kumare, imayak tadala kumakait ko sa ludsudan kan ka. Anya dahi ta? Apay, pudno ka di tinakita nga impost ni Marta iti Facebook? Impost? Anya ayat impost na. Impost na mat nga agsweldo ka nun iti Facebook. Katpud naman. Abay, umapal ka, kumare? Ay, kat na umapal ka, rugyang mo tanda karami dito content mo. Ha? Imbes sa mapan ka makichismismis, di tagaruba, ang karaming kalaangan ni content mo. Iti kasta, umaduti views kan followers mo. Tapno damot masweldo $, iti pinulan. Awan maawan ken kanu padasem kumare. Mayat kit ding ag-vlog ka ah. Tamas aduti oras nga awan aramidram. Anya laki din. Anya ko nam Korea. Agblog ka mo time. Wan man? Abay, ti panagkunam ko dyak amaw. Oho! Anya? No kabaalan ti daduma. Ay kat, kabaalak mo't ah. Nyalaki din. Tila makablablog mo ito. No ti panagkuna ni Marta. Kat isulang ti ada kabaalan na ag-aramid iti content na. Oho! Kabaalak mo't ah. Ala kay aramidam ano aramidam. Sa nga ibagbagalaan Korea. Nagkado ka nga. Aramid ka talaga ah. Adamot cellphone ko. No, ada talent ni Marta. Ay kat, adamot talent ko ade. Apay, just. Ha? Mala, mangal daw tan lakay. Napicturak mo tan timakan. Kalpasan ti pananganta, agedi takman mo't iti bidyok itay. Isopay nga ipos ko inton madamdama. Danmarks Lights and Sounds. Kadagiti agkasapulan iti Lights and Sounds kas kuma iti maangay akalaysa anibersaryo panagkasangay ken iti anyaman nga okasyon awagan nyo lang ni Mr. Dante Martinez iti numero 0956-045-3280 wenno iti Facebook ken Messenger na Dante Martinez. Danmarks Lights and Sounds. Kita ang kadita impus ni Korea video na iti Facebook. Nan, kita ikman. Hi guys! Yak ni Goria! Mangrugi itakat ag-vlog akmatan. Sapay la kumata suportaran dak ah! Sapay kumata saan kayo maumpa. Ay, apaw. Oo, na yan ni Korea. Agraraman na talaga. Gapulang tanakita na timpus ni Marta, idi na minsan nga aldaw ang nagsuldo iti Facebook. Naus mo tundidang. Ay, mayama. Nasaysayatan day taga-arabidin na. Gamti inal daw, mapad makichismes iti karuba. Sa bagay mo't kiti ah. Iso nga agreak kapiman iti post na. Tapno ada ma-encourage nga agaramid iti content na. Anya lakit day. Kumare, nakita
Anak man ti impos ni Kumari Gloria iti Facebook. Ha? Tiga di video na nga ag-vlog ka numatan? Naimbag man, tanapanunot na ti ag-vlog. Ay na kumare. Naawis tirik na nagapoy tinakita na nga impos mo nga earnings mo iti Facebook. Ha? Kasta ka di? Wen kumare. Gaputa nakita na timpos mo nga damot in sweldom iti Facebook. Ag-vlog ka numatan na dya Gloria. Nasayaat ka di no kasta. Isutimbagan ko na mare. Imbes sa mapan makichismis iti karuba iti naldaw, agaramid latan iti content na. Ay, wala. Awan mat maawan kan kuana no padasan na. Wen man, baring ano itultulo nila ta? Saan amaw upay? Anya? Negurya? Ag-vlog mo tan? Bakal? Wen lakay. Friend mo mat iti Facebook, saan ka di? Wan, ngam in-unfollow iti ba? Anya? Taapay nga in-unfollow. In-unfollow ata, nagalas mo ngamin, nagati ipubos na iti Facebook. Pasi ka pa masagid ti tao, itaglawlaw na. Anya? Ika umay. So, dyan nakita ti bagbagam a video nga impos na. Kitaam Nanyaga po man. Saan nga interesado? No lumabas dito yung newsfeed ko, kit buyaag. Yung mo saan? Anyaga pa. Amapan ko isa-search tinagan na. Sika talaga lakay. Buyaam no lumabas tapno isuka pa'y amainayon avyos na mutan. Anya lakit din. Hi guys! Adak dito CR, Miss Isbuak. Iminumak ngamin iti buko juice, isuwa isbuak matan nga isbu. Hays! Hoy, Gloria, nangagkuti bagbagam ah. Di mo kunay na dahi ta video kiti content mo. Nay! Isbaw. Isu nga rin nga in video ta day content ko, abay ngamin. Anyat parikot mo, Anton. Anya? Anya nga iti amok, no iti day iti nga video, kat ag-viral. Andan laki din. Anya? Ay na, pangasim Gloria. Ado ti mabalim mo nga i-content yung dahi ta. Anya kamutin. Ultimo pa nag-isbo mo may content mo. Nawan parikot iti day ta, Anton. No agsweldo ak tumot iti Facebook. Sikat ti ad-ada makinabang. Isuasaan ka man na, sumanaw. Ay na, nasaysaya at sapay nga agsala-sala kalatan dita. Wino agkanta ka, oray silang. Ngamtikas ta nga umisbo ka ikonti mo pa eh. Nagalas ko naktumay. Sumanao. Pumanaw ka man dito'y. Manakibiyang nga. Hay! Agdalaw! Nay! Nagnyising aro na takar mo, kakababa ay! Anyaman ni Gloria. Kastamatan. Hay! Jakam mo. Jak ma-describe nun niya. Ha? Agbibisin agraraman ngagbali na vlogger. Uyaw-uyawin na dagiti content ko a drama. Awan ka no ti kaas-is ka na. Nagboring ka no dagiti content ko. Ngam ita, nakarkarumat nga ro dagiti ipupos na a content na. Anyamatan. Ultimo pa nagisbo. Kan pa nagbawas na content na matan. Binagbagaan ka no nila kay na. Ngam talaga anatangkan ti ulo ni Gloria. Ay, una yan. No siyak ta kinasawa ken ko ana, ay na. Kasta una babain kon. No way. Jak pulos inarapa pa makasawa iti kas ken ko ana. Ius. Ay, anya lakit din ni Gloria. Nagaduma ngamin ti mabalin na nga i-content. Agsala ken agkanta, ngam no apay ati panagisbu na mutten ti mapanevid video. Inton kuan, ultimo pa naging imas na kanila kay na iterapi. May content na pa yan. Ay, ag-billion views lagit din ni Gloria din oras, salbag. Saan ang nasaya at apagwadan ti kakas na content, mare? Panunutin na kumamot ati pan nakaibabain ti anak da no kasta. Ay, ipos na ti panagisbo na. Sana kabilan iti kapsyon good vibes only. Anya nga tati good vibes ijay. Nonsense. Ewan ko na lang.
Apay day jay aguriya? Kaslasan mo nga pampanunaut. Saan akas nana? Talaga anapukaw na tilimbong ti panunot na. Anya? Ay, inidabaw. Inblag na ti panagisbuna. Sa ita, inblag na mo ti panagdigdigos na. Nga nana. Kunak lakit din sa inyo anabuya. Nabuyak ta friend ko may iti Facebook. Kunak nga ron, na-i-vlog nanti panagisbo kan panagdigos na. Amangan no ti sumaruno, nga i-vlog na ket ti panagim-imas da itirabi kinilakain na. Ay na, nakababain laki din. Naimbag kumama no isuan na pintas. Idiin vlog na ti panagdigos na. Ay na, makitkita dagiti agkakangisit asingait. Kas kada kili-kili akabubuok. Ay na, anya laki din. Supay, mawanan. Talaga napukaw ang tilimbong ti panunot na. Ayat na lang nga makasweldo iti dollars iti Facebook. Ano matiwagas? Saan kumabot akas jay at imapan na ikon content? Nakababay na permay kunak manain. Ay, wan anana. Puno na ita. Mapan na uyawan ti content ni Marta. Buring ka naw dagiti drama nga ikon content na. Ngam para kanyak maaka may mayat day jay. Adapay mapinot ka anal. Ngam ti content na ngay apanagisbaw kan panagdigaws. Ay, anya laki din. Indon kwan, saan ngagbayag, ma-issue ti account na. Gaputi kas diyang aramid na. Ay, sayang no kwa. Hi guys! Adak, ita dito si Army. Agdigusak. Salamat iti pa nagbuybuyayo iti vlog ko Hoy, Korea, anya man ang dayta? Talaga amang ibabainin to. Anya? No saan mo pala nga sardangan dayta nga rami mo, wag sila talangay, no? Mangibabayin ka kunak manayin. Anya ti parikot mo Anton. Apo, nagado ka ngay bagbagam. Lumanabid nga. Di ka latang agulimak. Buyaam ka dilata dagiti vlogs ko. Agreak ka kanishare mo mutan adi. Wa! Talaga asam mo nga mo ti mapagbakaan. Alam no dayta tikat mo nga ramiday, ti pakaibabayin ng ti pamilyam. Nasaysaya at langan, wag sila ta. Salbakiday. Anya? Uyawam dagiti content ni Marta drama. Ngam may met pa'y kida buyain. Dagiti vlogs na. Ngam kadagita nansin sa mapan mo ipupaus. Anton! Ala mamin yung dagiti kawis mo. Agawid ka langan ni tayan tinam. Ijay kan nga ag-content aging kay kaya mau. Yorag pugi-pugi ka no siyak ti papapay ni ti kasta nga ramin mau. Korea. Nyalaki day. Nagkalasti. Nay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Lakay, kitaan to'y post ni Leia. Oray na lang i-post tinaimas asidada kanila kayo na. Anya ti si dadaya. Adobo ang manok. Kabayam, FB na mo tapagipusan na. Awan pakibiyangan, no anyaman ti kayat na nga i-post. Agluto ak mamat iti adobo ababoy ta i-post ko mat. Tulad mate. Ay, ipakita mat ang akabaulak ti gumatang iti karne. Kan, kabaulak nga artapan dagiti post na. Aha. Apal mon samo, dahi tabakit. Ay, anya kumamat ti apalak kan kwa na ngay. No anya ti kabaulan na, ay kabaulak mat. Kabaulak pa'y nga artapan Nanang, awaton nyo dahi to. Para kada kayo. Anya ngay daytoy. Inluto ni Piling Nanang. Adobo ababoy. Imbag man ta na imas ti sidayo. Kat adayo pa'y matiswildo yung agasawa. Imapal manin ni Piling itipos ni Leia. Iso ang nagluto mo iti adobo ababoy. Apay, adobo mo't ababoy ti sinadaliya. Adobo a manok Nanang. Ngam kayat nga rod kanong artapan ni Piling.
Adamot palpalang gwad di asawa, mistong. Katanya nga ron nga iti maramidak nana. Kat na ikasar kumutang, di anong sakong. Tan kanumot na matarimaan di TV, tanadadahil, bakit? Iso akapilitan na gumatang ta iti baro at TV ta. Katwan amok asaan mo ama ano santi saan nga agbuya iti TV. Iso akapilitan agumatang ta. Mapan ka nga ron ag-withdraw iti gatang ta. Bawasan man ang turnong ta. Saan abalay, masukatan to bakit? Kaya't ko tay flat screen, ti katangan ta, tay sumutin ti uso ita. Ita ka din ama panak ag-withdraw. Wain, kun dumagas kan tumot tayo na gumatang iti TV. Kadoon na ka, tasi ka ti agpili. Sige nga raw. Anya ti sirip-siripon di tapileng. Lakay, kita ti bababada iti lugan. Flat screen mat at TV dayta. Damot gardo kan leya ka aruba da kita. Gimatang da iti baro at TV da lakay. Kaya damot nga tatagpabaro iti TV Ay, gumatang tamat lakay. Jay dakdakkel ng iti dayta. Mabalin pa imot TV tayo Saan gamot lang ang mahiling agbuya? Takay kahit mong tumot lang ti mapan makichismismis no kasta nga awan trabahom. Ay, sa anak nga agpaabak lakay. Basta gumatang ta iti dakdakkel at TV. Isupe a paggastusan ta. Imbis nga daurnong ta, mabawasan man no gumatang ka iti TV. Jak nga rod kaya ti marartapan istong. Yeah. Basta mapanak mat gumatang iti dakdakkel at TV inton bigat. Nakasukat ka magpiling. Saan mo mat nga itsura ti mapan makichismis dita istor? Apay agpaili ka. Ay, wananang. Papanamngay. Mapanak man gumatang iti flat screen at TV. Apay nadadaal ti TV Apay, masapul ang madadaal sa gumatang. Sana mabalin nga agpabaro kami ti usarme. Ay kat mabalin mo't ano baknang ka. Gamno mangurkurangas ka. Ano anya ti adda. Kat saan kami mat amang urkurangas nanang? Kayat mo asawan, saan anadadaal ti TV Kayat mo laang ti agpabaro. Wananang. Ay na, urnungan nyo latan ti kwartayo. No saan mo't akasapulan ti gatangan yo. Imbag ka nga daw sa rin nyo inton maadaan kayo iti anak. Ay nananang, sandak nga isuraw, tadyak kaya ti marartapan kunakmat. Asino ayamo ti mangarartapken ka. Nileya akaro ba Napasindayag mat day dya babae. Gimatang iti flat screen na, di gumatang akmat. Ay, kimaro man ti ugali mo nga agtutulan. Nay, anya ti sirip-siripom di tatawa pa kay? Kita lakay. Napanmat gimatang dapiling iti flat screen at TV da. Kat dakdakkel pa'y ngam ti ginatang ta. Nay, huwag nagpaisaw. Agtutulad mo't day ta apiling. No agposak, agpost mo't. Itata gimatangak iti flat screen at TV. Gimatang mo't. Anya pa'y nga tati sumaruno at tuladin na kanya. Umapal nga tamot iso at umulan. Tulad-tulad mo't day ta babae. Awan originality na. Kaya naragsakan ta dadakila TV ta. Ay, permi Amok, nakita lakit din nila gimatang akmat iti TV ta. Amok nga da iti balay da itay imbabata ti ginatang kwa TV. Kung na siguro iti panunot na ita, kit agtutulad ka, naapal ka. Oho, ti adakit di iti panunot na akit. Ado ti kwartak, tadakdakkel to'y ginatang kwa TV. Panagkuna na siguro, isuna laang, ti adakwarta na. Anya pa nga iti sumaron na tuladong kenkwana. No saan ko maapasikat, di saan ko kumamot at tuladan. Panagriknam lang dayta.
Nga maawan ti panunot na ti agpasikat. Napigsa ti panagrik nak istong. Ammo, kapaspasikatan nak day a babae. Awan mo trabaho ta iti Sabado, iti Domingo bakit? Agpasyar ta mammo iti bagyo. Taapay ang nakalagip ka nga agpasyar. Makapa-stress nga rin ti puro trabaho. Mapanta mammo ag-relax. Mayat sang agpayso Adam amo nga agpatpatransyen iti bagyo. Iti ti pagdagusan ta. Nalaklaka iti hingam ti ag-hotel ta. Ay na, excited ako lakay. Alang nga rin bakit? Erubwat mo nagiti kasapulan ta. Adamanin post ni Leia lakay. Napanda nagbakasyon ni Bagyo. Saan mo ako na amapan kamay? Mapanta Anya? Artapak dagitoy post na. Kita transient laang tinagdagusan da. Kat anya kumangay no transient. Mapantamat agdagos itinginginaan a hotel iti Bagyo Taipos ko tapno maartapak. Ay na, umapal ka man ako nakon. Sa anak nga umapal kunak tumat. Ipakitak lang akabaulak nga artapan ti kabaulan ni Leia. Ay na, kastamlatan piling. Tulad-tulad ka? Di na kun kontraan. No kayat mo saan ta nga agapa istong. Kunak tumot atul tuladen nakdayay apiling. Taapay bakit? Kita nagpost mo't anapanda ijay bagyo. Anya laki din. Kit imapal nga taa. Oh, tulad-tulad kit di Ar-artapan na dagiti ipopost ko. Amangan no atap mo lang bakit? Saan mo lata napanpansinin dagiti ipupos na? Ay mong gayam. Mabalintan sa amot ti mangirwar iti motor ta bakit? Kat si kaman na kay, jakmat amo ti presyo dagiti motor no umanay ti urnong ta. Oray jay medyo nalakalaan nga motor bakit? Saan na tayo nangina? Katun alakay, jay kabailan laang ti bulsa. Jay saan ang maigatang amin nga urnong ta. Mangibati ta iti pang emergency ta. Saan tayo nga amo no anya ti mapasamak iti masungad nga aldaw. Wen bakit? Saan ta nga ibusin turnong ta? Adalat tamot mabati ha? Sigurado nga apalan manen ni piling no makita na nga adda motor mo. Ay kat bayam tagumatang mait no kayat na. Sigurado at tumulad manen. Makatulad to lang ata iti pagsaksakitan ti ulo na. Magmag na kayo mo na, naggapan niyaw. Ay, di taman barangay hall. Ay kat lumugan kayo na, tay dagas kayo dita balayaw. Magmag na kayo kit nagpudot. Adagaya man motor mo. Wala na, kasapulan kami ni trabaho. Tapno sa anak binigat nga agkumyot. Ay, wad mo't kit di Nasaysaya at no ada service mo. Wala, lumugan kayo na. Adamo gaya mon motor ni Gardaw. Anya? Nagkuna? Katnoin lugan nak itay, nalabsan nak ang nagapu di barangay hall. Sigurado kayo ang motor na. Sana binulod. Saan? Di na magkungarod. Kasapulan na kanungamin iti trabaho na. Kastagayam. Ay, anya ngay ang motor. Tay nalakalang mati brand na ang motor dayjay. Nga mabalin mo na dayjay basta amo na nga nadan. Ibagak mamut kini istong tamangirwar mo't iti motor na. Agtulad ka manan. Apay adak kwartayo aya. Mabalin mo't ahulugan. Ay sana nahulugan tumutlaang. Ay, imposible. Asaan mo't ahulugan tinala daleya. Kat tuladam nga raw no kas pangarigan. Ay, agurnong kakiday. Saan aday taggastos ti amom? Basta nanang. Amuyo mo't ajak kayat ti maarartapan.
mo tabasit lang turnong ta. Urang dadya may gatang iti motor. Uray hulugantan Day takit ta kumaro man ta kinaman nag-aapal mon. Tuladem la amin na makita mi ti karubam. Kasano kat pasikatan dakmat? Kat pakabasulan da ba yan no gumatang da iti kayat dagatangan? Ta ibagam apaspasikatan da ka. Ay talaga pasikatan daklakay. Unay kat tigas ta na palagpampanunot mo. Basta, mapantamangirwar iti motor. Tay motor anangin ngina ti brand nangam tay motor da. Jak kayat ti paartapan kunak tumot ngamin. Kita lakay, adamat baron ang motor da piling. Nakita, bakit? Katwan, nangingina pa'y tay motor da ngam tay motor ta. Sa bagay, kastamot ti aramid na. Amin makita na kanya, ti kayat na, artapan na. Bayamon, bakit? Sakit na siguro ang tigas niya eh. Saan na mabaliwan na itang ugali na? Makapainsulto mo numaminsan. Bayamon ko naktumay. Saan aday ta ti paka-stressa? Saan mo lang ta napanpansinan ti raramidin day ta karuba? Nanang, umutak man iti 500 yun adda. Dayta, mailumlom kayon tulang ata iti utang, gapo iti aramid ti asawam. Un nga rod nanang. Marigatan kami amang tinag iti motor nga inwarmi. Kasano, katong palamot amin akayat ti asawam. Mangrugi ita. Saanan, nanang? Saanan ko na ba ata marigrigatan kayo ni ti gastaws? O nanang, kan talaga apulos nga awanan urnong mi. Mapanmutin iti motor amin ang swilduming agasawa. At panunot mo't nga taitan ti asawam. Makitam tirigat ti biyag dayta. Malpas tumat laang daytoy arigat talakay. Ay, sapay la kumatawan pa'y tigatangan ni Leia nga appliances da. Tapno di nak maartapan. Makauman dayta nga ibagbagam. Apay kami na masapol nga artapam ni Leia ya. Nagpalangguad nga rod. Si kakit di palanggwad Iso ti palangguad. Tultuladag laang. Kan ar-artapak. Tapno saan na ako na nga agrigrigat ta. Nadamag mo dyan damag may papankin ni Leia. Adaman ginatang na nga usardan. Nangina ka di. Mga ano saan ta nakabailan agatangan. Saan agim matang iti usarda? Nudikat na dungpar kano iti tricycle. Kat adda ita di ospital ni Leia. Anya? Kat anya pilang teraramidam ngay. Nekitaan niya kay kumati aramida. Ay, mapangkamot nagpadungpar Kat tapno maartapam, anya. Diyay dakkel alugan ti pagpadungparam. Anya? Ay, si kamot lakay. Apay mo tinakasta ti bagbagam. Kayat mo ka di ama ospitalak. Kasano ka tuladam amin na makitam kinileya? Itang rod, matulad mo, tinapasama king kwa na alaman. Ay, saan alakay? Awan pagpa-ospital ko. Awan pulusan ti duldulin ta kwarta. Iso amanipod ita. Sardengamon at tulad-tuladan ni Leia. Tano saan ka pa ila sumardeng? Amangan lumapasamak matkin ka tinapasamak kin kwa na. Ay, wan lakay. Sampag ka. Gapuiti kinaman nagtutulad mo. Inaldawlatan na puro ugot ti sidatayo. Anya laki din. Saan mo atuladay no saan mo akabailan? Nasaysaya at agbyag simplay ken awan kakompetensya na. Anya laki din. Kapagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparak. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.